ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra shapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ki khon ki persa jong usim Patrick's Yong, ubalong usim jong ke hima nong spung, ubadang don benta hapadang ka jingsha sospon la shisnam kenti. Kilalap leng ba ka jubab RTI ba ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala sospon ya uni usim jong ke hima nong spung klem kinu ki daw ki babiang bat kalong ru ka bamsyong an hae ru em. Uba kenteu lang Yong bat uba bhabok Yong. Kibadai ki khon persa jong usim Patrick haka jingye keren bat kilat pathai khubor kilayat ho baka jingwan RTI na ka Khasi Hills Autonomous District Council kalong hadin bakilayo pediang ya ke inquiry order bala penmi de ka yeng bishar jong ka council katkum ka jubab RTI bakilayo pediang kilayat ho baka district council kamshim na la satya ban ay ka jubab katkum ki ujor bala kenno persa ya uba Patrick's Yong. Kila keno ru ba ki babon hi na ki jing ujor persya ya usim Patrick's Yong ki daitang ki bala ujor da ki kwan mentoy bat ki ba persya ya usim Patrick hado kini kisngi. Hagajo kapor kini ki khon persa jong usim Patrick's Yong kila berngem ru ban lektor pajba da ka kurs Yong syaka office traikam jong ke district council lada ka executive committee kamla ban wengno mardor ya ka jing sospon ya usim Patrick. Ngikum ki kun persa, ngikum ki kur ki jat. Te bala sya suspend ya u. Te ngelapan ni ke jing pensyai na ka inna ka district council. Te bantip ya ke jing sisya atau ulale na em. Kat kum ki kam bala sya keno. Ki kam ki ba Kisnong per kila komplain ka disusil ya persya yu Patrick's Yong te ka disusil kam ai te halor kata kam ai ngikum ki khon persa banyo eta ka jing sisya ngimban se bahang wat da ka RTI ndalawat ya ka RTI ndalap ya ka jing sisya pelse ka long da kompong te ngikum ki khon persa ngikum ka kur kajat balalap ya ki kam ke ba ka disusil ka shule thombor ka shunyon ka shu ibeng ye u te ngimban se manta ikwa ban wan keren hangne ban pau ha ka perthai ban pau ha ki pai ba ka district council ka shu thombor ya Patrick's Yong da ki Kenten da ki kam ke ba omlong ye ban pet ne ban ya jingap te nakaliang ni kun persa ki bon ki jing komplain jong ki briu kwan mentoy andre dalap ki jing sisya menta kalong da kongpong kumbang la kren ne te ngasu penpotong kita kendiat te nangne sukma suaw balada ka diskusel kale kumne kumbapau ye kunyi jongi ka diskusel suang makamlong ye ka pelong ini banwat ya kan ka RTI kalau udah bangi ku aban challenge no rika ka David bangi ku ya ka jing sisa de sapang ne ubri jongi u ba Patrick's Yong malong usim jo ke himanang spung ba lasya suspend haka district council mentala si snap tam tingi don haka jing ke jing pisa nomor ni le pan ya ke jing pensian haka district council kumbalang mai phang ngimyo te ko folong yang ngi kelong ba ngi kwa ban wat ke jing sya kan ne ulada une ubri jungi ulale em ya kita kikam satung ke jing ujor persya ibu te hadin ba ngira sim ya kena ka senjam sim ya kena ka ikhtiar ka ba sarkar ko ahangi kata right to information
at le jeng isim ke ne pan wat ke jeng sisa pan kita ke jeng pensai na ka district council ti ki don ka to ka ne ki mat ki bangi ngi la pan ha ke jeng sim dengi kalong ba kat kum gitu ki jeng ujor baro ya ka ba wa ujor persya ya iba Patrick Imyong Kim Sudan watang kawiru kajing pensisa kene ketika ta record ke bangi ngingi pan bes na kene ke kum kene ke inquiry report kabalayo kalai 3 September arajar artho hangne la pau la pan pau hangne kene ki i complain ne ki ujur persya jai ba Patrick Imyong tingi da ka bes kene ke inquiry report ka ba wan naka district council court tingi pan kenya kita ki jik pensya hane ha inquiry report jing ujur ki pau kawi kalong ba une u kajing ujur persya ya i kalong ba ula ai kata ka NOC syaka Sorkar Assam dei pansna ya kata ka surok namau dangki sya haula bat na napagawan tu Jembergam tinggi pan ya kata ka certified copy ba ula ai onisi pen pensisa ba ula ai te pedangnya kamdon no record kamdon ka ba kam ta kumut ba klam ai de kalong tang ka jing sya keno ka bondon di kajing pensisa natala keno ru kamba ka pau ba ula une us im Patrick Imyong de uklam ai sanat ya kita ki soda ki balajit da ki padba henry ula ai sanat ya kita ki beri ki ba umon hi de pada doman ke bakum kata gitu ki soda ki balajit da padba ki deban komplain district council tinggi 8 ya kata ka komplain jong kita ki soda ki balajit da padba henry kum kata rukam don no record kabalai kalong ba katkum ka komplain ka palapa hagane ka inquiry report kalong ba une u sim nospung wala yo bandi de banditu ya ki jaga la bana te habadi ki jaga gede banton ke jing pensisa de itu ki dulir ki de banton tenging la pan ya ka ba kum kitaru te kataru kamdon ke bakum kata de hande ka badon hane ka long bet tang hane ka question number pra ka bangi kli long ba ka de tang ya ki tu ki complain je ki no complain ya ki ne ki kloi ban ai de ki ne ki complain jo ki ne ki no complain ki bala complain persya ya ki te ki ne ki no complain ru we na ki ne ki no complain de uta ba kami ada de u ta u sordar jeng kata ka warmo so de ba keno ba ne ya kita ki komplain ke bang la batai mane haneng ting la pan ya ka sanap jeng uru mat pensisa ba ude u sordar de ka sanap jeng uru klamdon ting tip la ude am sya ta u sordar nomor u klamdon ka sanap hakan ka komplain ke jeng uru de ka ba ni na kali ka kur ni susi kelong ba hangne ulah pentok bea ka kur jengiru kalau karumla ka rumlang hangne ka komplain hane ka paragraf ong kumi kumta ka dorbar railan warma so musok bar lem ki kurs Imyong atu kadba ka kurs Imyong kamdon jiktif EA marki private land ladon po ke area jong garat moso musok bar himan spung riboi district klarai bandawan ka office badan burung je P kumbala pen kubor da ka sikshadu katu tolong kabala pen tobria ka kurjungi kani ka kurjungi kamdon jiktif hai bede berkate la daga mi na ka kur kani ban mi na sekretari dan presiden jeng ka kur ni ka sanat umdon atau pen tobria ka kur tu te ka ba pen kendit yang ni kalong kawe kalong ba habangi kwa banwat ya kita ke jing pensisa haja ka bangin yo kita ki jing pensisa ba ne berjungi
wale kanu kakam bean kapaka district council kala suspend yu kapapen kendit yang kalong ba nilapan ban ba kande ka jik suspend ya usim ke himan uspung iba Patrick Imyong kalong kabom song an baleng ong kamta kabom song an hane ka inquiry report kala tho ba hane la mention ba ka executive committee jo ka Khasi Hill Autonomous District Council te kala ai hak district council put bahkan perlong ya katakan inquiry de halor kaneka kakis kerkum kijung jor persyayu hale ya bang lapan ya katakan resolution jo katakan executive committee kataru kondon te kumno laban suspend kat ya usim tangka isi ukamdon no records kaneka resolution ke bangi lapan tekan dia kalau ke bom songan ladang ipet kat kum ka kaneka the United Khasi Jantia Hills Autonomous District Council Appointment and Succession of Chief and Headman Act kat kandai spa sampu kandai hangnel adon kita ki kendon kini haka section ke bahan riu kitu kita ki kendon kiba laban ban wer ban ya ban suspend ya usim removal and suspension of chief ngakwa ban kule kamne kelomba the chief may be removed from office or suspended by the executive committee if in its opinion kamut pa ka chief kamut ka theu ya usim deh haka hima secara usim kemudian laban banweng lane ban suspend ya una ka office lada ka executive committee haka jing bisar joka lalap ba ulapan ken kat kum kini kendon kilo ki babun kilo ki ulapan ken ya kata ka term and condition joka appointment lane violates ya kita ki laws regulation he refused to carry out the order and instruction issued by the executive committee kini terter kibun ki kendon Henry naga jinglap jengi naga neka RTI une uba Patrick Imyong option penken dari tangkawiru nagi kemdon kecik pensisa balak terno yu tiada lor kata lor kini ki kendon katkum kenekaan susu habakut hanya kala kabatai sai ongba hadin pakai executive committee jong kadis juga council kala la mau la penken ya kini ki kendon haneng ru kalau batang ka isi ru keempat la ban suspend hanya ban penhap ban remove ya usim kade bele uno kade ban ra syaka session jongka council jendre kaba phala kalau kaba kedit ingi kalau ba batang ka isi ru kaba ngipan itu session kamdon ke mano bale mudale tanda we ni arut ngitip mano bale je mano bale te kalong ke ba pen kendit yang ni ba kane ka jing suspend yau sim ke manus pun kalong ba watang da ka isi kamdon kalong ka ba pen kenya ka an katung ka an kane ka 1959 act te nakaliang ke jungi habangila pan kumne ka RTI baru nak jingia kan du jungi nak kapur sekapur hak jingi jekran jungi hapo ka district council nak hak jing singyo jungi kalong ba kini baru kita tangki insyaallah ben jing sa tambor ba Patrick Imyong tudon kijing penisha de bandon kijing penisha mo tingin kana kalian jungi ko benwat ya kena RTI kong ladangi ru nak kalian juga kur ladangi lab ule kita kikam kiba bean ngiru nginomnya sya ringin ngikloi ban ban kersyam ban weng no yu ringi ngilap ba kade tangga jing sya ben bajing tambor ya iba Patrick Imyong bat
Umde tang ba ka thombor iba Patrick Simyong thombor ru ya ka hop jongi ka kur Simyong pat ya ka riti ka dustur jong kacat ban khasi beling ogumta hadin bala sosper ya usim iba Patrick Simyong kali thung yo acting da ubriu bomde hok na kacat ban pat ya ka kaus ima ko ka himanus po pet takum kene ka haka section kabakatwe hatu kalau bahasa batasai sangat pule kabune if at any time the post of a chief becomes vacant as a result of death, resignation, expiry of tenure of office, removal of the chief is under suspension, the executive committee may by order in writing appoint a deputy chief or any khasi male adult belonging to the customary ruling clan of the ilaka. Lai kena kepentawan file kena RTI, kam boring ki hidup apa, pandai kena cincin mengilap, kena cincin ki baru kalau kena ini pengiwat kena RTI kalau balang kena mana kalau bah ngikwa bantik cincin atau cincin kena cincin bobon balang ini Patrick Simyong juga maju ni kalau nak kemudian nilai walaupun kena kalau markongpong ini penban ba nak kali ke district council kalau pengen ya ke an wat nadu ke polban ban suspend usim kumpul batai di Hobok kan ya ke act 1959 act ke ba makai kala nasional tengi ni ke kur gidawan ya ki district council bahkan lee harus kena kebentar bang nila lam ban thobat tu usim berpura contoh hima jengi ada kama ban le ikni nomor berkelak kicingisa ni nak kali kakor ila ban jasa perang kelinti dak muepan ban sekolah itu maka ban perpawone kalau bang hak cakap bantung yo unu acting chief tu nina kalian juga macam ni nak nilai yo sibun ba ki komplek na kalian juga bos nong borta halo unu acting chief Henry kami simpan kena action na kalian ke district council kan ba unu sim ke jongi pan ladon dakatok ne ke jing komplek Henry kacung siya kung makapawahan na RTI kamdon kata kacung siya Henry la suspend yu klam kata executive committee ruf kam simnaton inquiry report haka laitrik setembar jika district haka district council kala kot kena kalian juga kuru te la let yu presiden kur sekretari kur te haka taka sni kila ay kan report ni ay kan report ni pagi suhun sudah kami saya kena report lomba kalau mede kena report olah peram arai peram kena kakis ju day nak kena kata boleh kadai kata ba lomba hane lomba lai notice u lai ay kata notice lomba kalau kumne ba u klamwan kata ke inquiry kabaka ke district court la penlong arsin dia namar balik lomba lalit ay kata notice jom kata inquiry seu lalit saying te u klamdon te klamlawan serve kata notice